وقت النظر मरहुम मगफूर आगा सैयद यूसुफ अलैहिस्सलाम रोहे पाकस पे करियो बावाज अख बुलंद सलवात चुको
Öyle olursa zanniva
पत्थरों Gelemi beni buz, Memur boy Mevla-i Kainat'ın Emir-i Müminin Ali ibn Abi Talib aleyhissalatu vesselam emis beni ruhunu ihtiyar yipeyip yas par takdir yipeyip kurtil veset pat yeli at badın aslışı badkar sidis badın aslışı bey mगर ustadar onu तो यह कोई जमीन चाबी नहीं खेला रास्ता से वो बजावा मुझ असीर बोय मदरस सिला के तसला तसला आधे सिला सामान उछुना तबादला पे मगर ये बेटी क्या लगा शमशेर ज़राअत दरबरो जाम थाय शमशेर बदनस पे थोमुत आमीन जबुनी फिदा तो वही मकसद है इंशाल्लाह इस तरह बात उम्मीद ये मजलिस मज उस्ताद त्रोमुत कालम पत्थर आइटम बस इन कर पड़ दिया क्या इसके लिए एमस्कुस आवियार अगर फकीर आज मजलिस मुझे लिखा इमाम हुसैन करीब यीशुस बेकरार गमा यमिस याद आना मतलब में करबला और वो करुणा करे जब इमाम हुसैन छौत्रीन में इस मदद पूछो
कैसे आप सब सुमाइस मस्तश्री फरमा उदा थनी मुसाई मौजूद आका कलर बेजुना बात इमाम हुसैन ने वो मालिक İmam Hüseyin'in padişahları ne bu Eşkerden musafiri Karbala ya. Yüstrem dolu dolar Karbala kız meydanısında. Çakı stopik resefede açamayı gitmez. Kırmızı ne var? Ne bu? Nebum gadka vadna sa ya am karbal asman ke çubuğu ben çasan boya market boymaz ah bana nasıl işte Hazreti Sayyid sallallahu aleyhi basıka marga bir Zeynep Nas kawanımız ya başlanma baba. Cenab-ı Zallam diyor. Koy kılıçanı koy Basıka margı
acayip yolculuk geliyor. Gerçi hakkında var. Neyse kadar. Damadım baktırıyor bize de bu kasıyor. Evet ama çok bir kızıyla basıyor. 21 Isparta kurmuş ve 28 kilometre bir çaldı. Ne açılar bir derken. Yeşilciler bize de bu kadar. İmam Hüseyin Isparta'da Isparta'da. Bu istimanı ağlam. Basıka bu margı. Aku yang terkena betul. Vespuis, jenak saya nak menikah, rahmatlah. Eşo Hüseyin Şebiro, yamanla acı. Siapa buru Cenab-ı Seyyid sallallahu aleyhi ve sellem Hani divan praht badnas Divan akir şoğusel Paydalayın ada Oy badnas Diyo hakkaydı medeni Gaş parılmadı Bemar las görüt Nur halkas Zalim onu bakiro Maka dia apa pada nasib beli bos Ardahan baik hızlı beli Masih apa barkas mana Bos çeşim rozi badana bakın Yeni badana sıçmazsa Düşün sana İmam Hüseyin İsmail'de o sahabe sanatı Bunlar kursesinin ismini kamaydı Bu çınıtı baliniz